Awuyeke lento yakho yokuhlola njalo kancancane uyahlola uzogcina nje uthwasa ugcina usuba yisangoma. Lokhu kuthanda ukuhlola njalo wena uyahlola kwathi kwetiki usuyohlola naloyana ukutshela lokhuya naloyana umtshela lokhuya uphume esangomeni sekutshela okunye uye kumthandaza kutshela okunye uye enyangeni ishaya amathambo ayichitha amathambo kutshela okunye uzogcina udunyelwa yikhanda. Uzogcina nje uthwasa mina ngikutshele uzothi uyafika komunye athwele nobizo lala ekhaya mabe kusesontweni bakuthwasise uthi yakulomunye athi hayi wena kumele ube yisangoma wabe uwohlole esangomeni. Uma uye kumthandaza ethi umthandazi kumele ube umthandazi. Uma ubuye enyangeni ethi inyanga kumele ube inyanga wena. Ugcina udunyelwa ube ukukholelwe kuwe kwesinye isikhathi ukuphahle ukhuleke ucele lento osuke uyicela ubone ukuthi ngeke yenzeke. Musa ukuthanda ukuhlola njalo because labantu abakhuluma izinto ezingafani vele into eyenza ukuthi bakhuluma izinto ezingafani ngoba nawe awuyithembi awukholelwa kulo muntu ongaphakathi kuwe. So uthi hayi angigculisekanga athi ngeke kubani njalo nje wena uma kwenzeka something usuyohlola awunakho nje ukuthi athi ngiguqe ngithandaze ngikhuleke noma ngizile ngibambe ibhande ngilo lesi simo lesi. Cha wena njalo nje uyahlola uzothwasa mina ngikutshela lento yokuthanda ukuhlola bazokuthwasisa nje uzogida nje mina ngikutshela uzogida nje sikushayile ihlombe.